Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге Фамик. Бүгінгі видеода біз растения против мозгов брейнрот деген көреміз. Мен қасымда досым. Міне тұрып. Айтайық. Кеттік. Хоп. Менде мына жерде уже карат, екі карот, екі кокотанг, негізі үшеу бар. Достар, мен қазір өзімнің базамды кәдімгі профессионалдікіндей қыламын. Так, не шығады екен? 12 дача. Пипи-киви. Ли-ли-ли-ла-ли-ла. Саламетсіздер ме дейді. Амандаспайыңыздар. Короче, сонда клубника сонда жаман екен ғой. Значит, клубниканы точно удалим етеміз. Бай-бай. 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 Подожди. Пункин. Нахпыр. Даже семена. Подсолнух бар екен онда. Жирафа целесте? О, ё-моё, жирафа целесте. О май гад, жирафа целесте. О, ё-моё. Небесная жирафка. Бір нәрсе келеді ғой. Семена клубники. Жаман, подсолнух. Нормас. Клубника, кокосовый танк дейм. Мында қояйын. Тағы не сатып. Семена тыквени. Тыквени бар ғой менде. Менде барлары кактус болған, клубника, семена тыквы, подсолнух, плод дракона, семена тыквы, семена арбуза, виноградные семечки, семена кокотанка, семена растений пеоди, бывали. Не всегда келеді екен олар. О, достар, покупаю. Если бері. Ё-моё. Осы бұл ақшаларды негізімен қазба жолмен тапқан. Алдында ғана кірген, слишком повезло болып кетті ғой маған. Бобрито, бандито. Рексозавр, хакезавр. Мен рексоны бірбәлден өзім тапқан. Нана досым берді. Қайтарып берейін бе, қайтарып бермейін бе? Комментария жазып кетіңіздер. Видеода беретін шығармын. Мутациямен болуы мүмкін. Индекс. Золото. Почти бүкілі бар екен. Золотой. Сондай қарара. Жемақты гарама.
Pizza gerek mi lan? Lukritus. Bak lan iyi maksat çıktı. Frigo Camelo. Beautiful chair. Каравелли. Ештеңке жоқ па? Достар, бір нәрсе болып жатса айтамын ғой. Ё-моё, достар. Күні ғана маған мына шеф Крабракадабра келді ғой. Ё-моё, күш кетті ғой. Перерождение мен магазин индекста. Рейтинга ограниченный дегендер жоқ па? Норм істейді. Нені шеф Крабракадабра. Бұл жерде ограниченный деп жазылып тұратын жоқ, Астиниядан господин Караце дейді. Поматрю. Подсолнух. Подсолнух. Frigo Camelo. Frigo Camelo. Hoş geldin. Ne çıkın dedi. Dostlar bugün de Ukrayna Brandrok'ta yedi. Tak oturmuş kardeşim. Son kaçıncı? Bu şey Dostlar! Frigo Camelo. Bakar mısın? Божественное яйцо. Яйцо. Давай, чё видите? Абракадабра. Tamam, satalım Blainlot'larında. И так. Tanımlar yok. Скрыт танымlar yok. Но я хочу свои мозговые плоды. Все. Да, меня только инвентарьда не делает. Не теперь. Так, достар, мынаны өтейгал. Кукуфан телефон керек. Енді кеттік. Новини пацаны. Новини пацаны. Так. День восстановления. Рассыпуха видео. Брейнрот. Самый плохой сыр. Тимчиз. Тимчиз. Где не потерял норму. Почти самый... Рекламочный самый крутой. Выпить трофи, разрешительные сердечки, бомбику, мышку, бомбину, кулички, свинину, бомбину, картофельную кашу, свиноколу, глубину, гаишку, сапера,
Benita, Dolcenita. Bananita, Dolcenita, Navarita, Dolcenita. Botellini, Madonna, Cocopante e Elefanto. Zetski, Pepperoni e Marmelade. Bambini, Gusini. Да, вот именно секретан, только один первый. Золотой еще? Радужный секрет перму. Золотой секрет Шивер. Қанша ақша береді? Ё-моё. Frigo Camelo. Frigo Camelo. Неоновый не варикин. Индекс неон. Неоновый брендеты. Скура деймизде. Фрула. Боникам балабу. Орангутини нанасини. Alessio, orcalele, cappuccino assassino, la stralele, lesta, frega camela, quissimo. И шкадай секретный шок. Индекс. Кайно управление. Рубимба. Рубин всех-то. Умный куков телефон, повезло. Семена пастельных. Кражеринами. Это видео у нас лайк басыңыздар, подписывайтесь. Сіздермен бірге болған комик. Подождем чуть-чуть. Ну, не знаю. Ты на экране уже отрывал? Достар, салондар, сіздермен бірге фламик. Сіздермен бірге болған фламик. Смотрите видео. Ведро воды. Пока 9 ранее. Тоже мен. Картофельный бананистый пистолет. Достар, лайк басыңыздар, подписывайтесь, сау болыңыздар. Давайте. Асами. Сәт қазекен досымда.